Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira inshuti bakunze ibiganiro byacu, nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mwese mwaramutse neza. Tugiye kurebera hamwe amakuru azindutse avugwa. Reka nkubwire ngo rwose mbere yo kujya mu zindi gahunda, banza wumva amakuru azindutse avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara cyane cyane yibanda ku bikomeje kuvugwa ndetse no kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bindi bice bigiye bitandukanye, cyane cyane amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero turebere hamwe aya makuru azindutse avugwa. Muri aya makuru raza kunyemerera nkubwire yuko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongeye guhangana mu buryo bukomeye cyane n'umutwe wa 23 ni mu mirwano karundura yabereye hano muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje kubera urugamba karundura, urugamba ruteye ubwoba. Hari amakuru avuga yuko umutwe wa 23 waba uherutse kugwa ku ntwaro ziremereye cyane bahawe ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryahawe n'Ububirigi, nyuma yuko amaze iminsi hatangazwa amakuru avuga yuko indege z'Ababirigi zikunze kuza zikagwa hano mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ndetse hakiyongeraho kandi n'izindi ndege zigwa hano Ikindo, izindi zikagwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri yerereye i Kinshasa. Izi ndege zose kandi zikaba zizana ibikoresho bya gisirikare, zikaba zizana kandi n'abasirikare bagomba kwifashishwa muri uru rugamba nk'uko amakuru akomeje kugenda tugira bivuga. Perezida wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro nyuma yuko sangwa mu buriri n'abakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyamaze kugezwa i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagomba no kuzaburanishirizwa. Ndabaramukije mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza, abadukurikiye bari hano mu karere k'ibiyaga bigari, abari bwota amasimbi n'abari mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, mwese mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe kugira ngo ubabire mazajya badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangiza ku nshuti zawe. Reka nkubwire ngo kandi niba utameze neza muri kano kanya, komera kandi wihangane, uyu mwanya rero utameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Nyemerera turebera hamwe rero aya makuru akomeye cyane, aya makuru akomeje kugenda avugwa. Rwari urugamba rukomeye cyane rwongeye kumvikanamo ibituruka byo ku rwego rwo hejuru, ibyaje no gutuma abaturage benshi bongera guhunga nyuma y'intambara ziremereye cyane zikomeje kugenda zifata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Iyi mirwano kandi ikomeje kugenda ihindura isura mu gihe abakurikirana hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bakomeje imirwano ndetse bakomeje no gushimangira yuko rwose igisubizo cy'imirwano aricyo gishobora kuzakemura ibibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugaragara hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage bo mu bice bya hano muri Masisi bavuga yuko imirwano ikomeje kugenda ihindura isura mu buryo budasanzwe. Ni imirwano ikaze rero yongeye kubura guhera mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, hari ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere 2026. Imirwano yahuzaga ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa 23 risanzwe rinarwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC ndetse n'ingabo za leta FARDC zisanzwe zifatanya n'abarwanyi bagiye batandukanye b'Abazalendo. Ahangaha kandi biravuga ko iyi mirwano yabereye mu gace ka Bingalo muri grupuma ya Katoyi muri teritwari ya Masisi ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amasoko yacu yama arabivuga. Amakuru kandi aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko M23 yari imaze iminsi by'umwihariko yongerera ingufu ibikorwa byayo mu gace ka Kazinga yagabweho rero igitero n'ingabo za leta, bituma rero by'umwihariko hitamo kwirwanaho mu buryo buremereye cyane. Muri uwo murongo w'imirwano kandi uyu mutwe ngo waba warabashije by'umwihariko guhangana ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi uza kugorwa no gusubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo. Izi ngabo ngo zibashe kuba zava mu bice bigiye bitandukanye byari bikomeje kugenda biberamo imirwano nk'uko amakuru tugera bivuga. Izi ngabo za leta ya Kongo kandi zikomeje gukoresha uburyo bwose bushoboka mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba banabona umusaruro, ndetse uyu mutwe wa M23 banawirukane cyangwa se bakure mu bice bigiye bitandukanye wamaze kugenda ufata nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga.
Amakuru kandi akomeza kugenda ashimangira ndetse akanavuga yuko ibi bice byakomeje kugenda biberamo intambara mu buryo buremereye cyane, aho kugeza amagingo aya ngaya muri uwo murongo w'imirwano nyine uyu mutwe wa 23 wabashije kunanirwa by'umwihariko kwigarurira ibice bigiye bitandukanye birimo n'ahazwi nka Centre ya Katoyi nk'uko bikomeje gutangazwa. Nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo kandi zikomeje kugenzura ibyo bice, M23 yagerageje by'umwihariko kugota ndetse no kwinjira mu gace ka Humura mu gitondo cyo kuri uwo munsi. Gusa amakuru aturuka muri ibyo bice agaragaza ko habaye imirwano ikomeye cyane, aho rero amasoko yacu yemeza ko uruhande rwa leta by'umwihariko rwabujije umutwe wa 23 kugerageza by'umwihariko kwinjira muri ibyo bice cyangwa se kugerageza by'umwihariko gufata ibyo bice, ahubwo babakubita ikibatsi cy'umuriro w'amasaso hanyuma basubira inyuma mu buryo rero bugaragara nk'uko amasoko yacu abitangaza. Media Congo Akadomonet yo ishimangira ndetse ikanatangaza neza yuko abazarendo bongeye kwikomanga mu gatuza, maze bavuga yuko bashaka M23 iva mu bice byose yamaze kugenda ifata, bitaba ibyo ngibyo igakomeza by'umwihariko gukubitwa ikibatsi cy'umuriro nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. N'imirwano kandi yongeye gutuma abaturage benshi bongera guhunga, abandi bongera kuva mu byabo mu buryo budasanzwe nyuma y'uburyo rero yari imirwano iri ku rwego rwo hejuru. Iyi mirwano mishya kandi yakomeje guteza umutekano muke ndetse n'ingaruka zikomeye cyane mu baturage, aho imiryango myinshi cyane yahungiye mu mashyamba mu rwego rwo kwirinda kugirwaho rero ingaruka n'imirwano, mu gihe abandi bahisemo rero by'umwihariko guhungira mu mihana itandukanye irimo rero witwa Walo Yungo muri teritwari ya Warikare nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibibazo by'umutekano kandi bikomeje gushyira rero ubuzima bw'abasivile mu kaga, mu gihe abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje rero gusaba ko rero haboneka igisubizo kirambye cyagarura rero amahoro n'umutekano mu karere, agashyirwaho kandi ingamba zifatika zo kurinda abasivile ndetse no guhagarika imirwano idahwema kubibasira nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Iyi mirwano kandi biravugwa ko yaba yarafatiwemo abasirikare bagera ku 8 mu mutwe wa 23 nk'uko bikomeje gutangazwa, mu gihe ku rundi ruhande binavuga ko ari intwaro nyinshi zarafashwe. Societe civile yivuga yuko imirwano ikomeje kubangamira abaturage mu buryo budasanzwe, ndetse iyi mirwano ikaba ikomeje kugenda by'umwihariko ishyira abaturage mu kaga. Ibi ngibi kandi binajyana no kuba igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje gukoresha ingufu z'umurengera, aho by'umwihariko iyo kitagabye ibitero byo ku butaka kifashisha ibitero byo mu kirere, ibikomeje guhindura isura ndetse no gufata indi ntera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hanyuma kandi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga, Amerika yamaze gutangaza ko ari iyoboye Venezuela mu gihe cy'inzibacyuho nyuma y'ifatwa rya Perezida Nicolas Maduro usanzwe uyobora iki gihugu. Nyuma y'amakuru rero yakwirakwiye ku ifatwa rya Perezida wa Venezuela bwana Nicolas Maduro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Amerika yafashe inshingano zo kuyobora Venezuela mu gihe cy'inzibacyuho. Icyakora Trump ntiyigeze atangaza igihe nyacyo rero iki cyiciro cy'inzibacyuho rero kizamarira cyangwa se uburyo rero kizashyirwa mu bikorwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Mu itangazo kandi ryasohotse, Perezida Trump yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagira uruhare rukomeye cyane mu micungire ya Venezuela mu bihe bya hafi, ashimangira ko kandi intego nyamukuru ari ugushyiraho imiyoborere ihamye ndetse no gusigasira umutekano w'igihugu. Yirinze kandi gutanga ibisobanuro birambuye ku miterere y'ubutegetsi bw'inzibacyuho cyangwa se ku ruhande rw'ibindi bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga muri iyo gahunda nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Ku rundi ruhande kandi Perezida Trump yashyize ahagaragara ifoto ya Nicolas Maduro nyuma y'uko rero bivugwa ko yafashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje by'umwihariko gusakazwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga, avuga ko abasirikare ba Amerika basanze Maduro mu rugo rwe, aho rero by'umwihariko yari aryamye n'umugore we Sila Frezi, maze rero bahita bamuta muri yombi nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda
kugenda bitangazwa. Amakuru kandi by'umwihariko yakiriwe mu buryo rero butandukanye ku rwego mpuzamahanga, hari abayabona nk'ihinduka rikomeye cyane mu mateka ya politike ya Venezuela, mu gihe kandi abandi bagaragaza impungenge ku ngaruka zishobora rero guterwa n'iyi myanzuro ku bwigenge bw'ibihugu cyangwa se bw'iki gihugu ndetse no ku mutekano w'akarere. Kugeza ubu ngubu leta ya Venezuela n'abafatanyabikorwa bayo ntibarashyira rero ahabona itangazo rirambuye risobanura neza uko rero babona ibyatangajwe na Perezida Donald Trump. Icyakora abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino mu isi bitewe n'uruhande bari basanzwe bariho bagize uko bavuga ndetse n'uko babyumva mu bigendanye no kurebera hamwe rero uburyo ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera hano muri Venezuela nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Byemezwa ko kandi ni bwana Nicolas Maduro yamaze kugezwa muri Leta Zunze za Amerika, aho bivuga yuko ari naho azaburanishirizwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Tugaruke mu kanya turebera hamwe ibigendanye n'intwaro zaba zaravumbuwe zatanzwe n'Ababiligi. Mbashimire mwese.